Nandi musese mwendwani nthini wa studios ya California Films ila seva musini wa wote ndi ukeje na kuthocha nthini unenya witu imwe kwa imwe kuma nthini wa studio ni kana twithio twima na maundu mabithanie otondo methetwe maitwa aiwa nthini wa studio inu karibu sana valainde ngwenda ni kana wambokeje musese mwendwano imutabia masito maku na umo wako musese kwa masito neta wa Joseph Mutisia na nonye engineer Franco mwene California Films Studios. Tunene yulua maundu makonetie California Film Studios. Ni chao kithitwe kitwa igwa bandi no studio no. Then wa California Films Studios netweka aje tukambe recording. To record ya audio. Yeah. Na tuizo wange tuikona video. Then wa audio. Isu ya badi. Na ito thao kweta just nema. Okay, the andwala mena talent sia uthoki wa sinema. Piano mafaideka then wangosu nondo theta wa Home of Talents. Yes, Home of Talents. Kana musi wa inengo Yes. Okay. California Film Studios yambe iwende California Studios then binda dinge muno njapo kweno kiwa manyeka mituki katika wa 2019 lakini kukuma mnyaka ya 2014 2015 2016 kwa hiyo kuko lakini tena binya mwingangi nondo joke ndikita akuyana no kiepana nesa mwaka ya 2019 yes. Okay. Ni chao cha wiki hiyo kusukumia wethi wano wambise studio ya mulemba te then wa musio wa wote number 1 ni Kinengo naina Kinengo cha maundu ma filmmaking na audio recording na sindu cia muthembosu kuma na ciawa na naoka na some asindu cia muthembosu na ni kalangete nondo ni mwana muziki no kabia na sisi wetha ni ngono oinengo ni okuku siteseka nondo wa thibinda yutu ethia atu ithilo bino kokwetha na ma record ya mthembosu no yethia ni expensive muno mundu ku andu ma alama around ta makweni nimeku kuangalama mbinge muno kwa hivi kwa Nairobi mauma wote mama Nairobi yeah wethi yeye ona producer ndena mood bila yuju na maithinga lama mbinge na wethi inengo ilasi ya kuunthi ilasi ya real talent sio kwata mwana ndo lama kwata mwana wao thi lobino alama na mbesa na wethi ingi mamona ti nengo mena sio mbesa na ni jogi tuminao California Films ndi swania yambe ya bawende ju na swania ngambe ya studio baba wanakwithia ni na somete bila na Kinengo cho ndusu nuro ni fashion. Yes. Nambe ya studio nikenda with ni tono tete ando mamwe kana ndo range wena Kinengo madena binya ene wamanyata kana ina Kinengo kicha kutumia mundu ma software cia muthemba ta u nikano kethia ni wabikia kukilya mundu wi bandi no kamutu wake wango kingi kendo kiki kilio kendo ke no muthemba wa ondu onao endani musoti ni mundu kendo ke withia musoti uzu ni wambe yo sola nae kana kende ni engineer wa maundu na mauso bya ngale withia kana kuona ke kanine kase obasia ngale na nijo kitumi yu ona yuko umundu wena Kinengo chondo no wa ukoni wa mabisa no koni wa fi ona munine witha yewa yona izoge ka kamera ka mabia ukona kana ka kilibiti ukona agayeka u mwenda nikeigwa kindu chuju kikendesia muno nondo ni kindu kingoni na ende buweza kuyana ende wende na kuyana obu wethe ine weso bikio bandu wa kwado binyandi wilika ende no real thing now mailite kithio maibika nthini wa musiu wa wote na kithio maibikia ku record na studio ya kwilani California Film Studio mundu wothe wina Kinengo ndia wina Kinengo cha wathi woka baba eti unengae services uketha ni wa record wathi number 1 ndi lazima mundu ethe na mbesa studio no ne ukelele aini ainge muno mundu ono atena kindu uketha mundu no o metogene na utabia andu ala mena Inengo pio uketha mundu zu ena real talent maitha no mbesa ni makotha ethia uketha mundu ni munini ena talent lakini ndena kindu yu andu azu ni matethekia baba muno lakini ninge kuyoala mena mbesa mena chao iko kila mundu ondethe ayo muthoje ni wa studio no lakini yone ya kukija Inengo mama unajua kitu ngona thitwa Home of Talents Although kiwa sinema endia no tha sinema twina gikundi ketwa Hollywood Family tunicho kie ava ukima sinema uko katika kwanza bage ya kwanza tukadha wena Kinengo tiko katika kwa yanaweza tuka
omoti ni so gether ni twa mana we na kinengo na kuma puti yo twate yo to gether na mateo tio ende kuma puti yambio manoro ndo no tele kana kinengo cha opoti wa sinema na wini kwa alama inete already neto kuna video video teno video nzio nondo ni kindu kienda kamedi na ni kindu kusomete ukwitha ni twakona kindu yes tusio rwanda ino ukija wa sinema ndino ukija wa sinema musi ase chawe tawe director tawe producer kamidani kala mwende na ushoot na mwende na kutethesi amwikasu ni kanaidi ni mabikia kwithiwa matona kwiyo kile na kwithiwa ni wawi wa kwa hiyo Nuweze kumata neni nya onela naoni onela wewe ona serikali itenge ando pesa wando mwana kinengo na kuzao kama vile anakosema yeah sure ano joki tumuona wana ila tu kana na ngwasi ya sports mala maingi wewe wana pesa si utengwa si itenge wando lame osemba na alama ya labor kila kinengo tachati kama kila kingi wewe kila kinengo lagi kione kata wini yune bono kiana tambo kana ona udho kiwasi ikinengo ro yeto kitambo mundu be mundu ndo ngama mbe wako akahothecha na weke nengo chake wende siku the laboren anda to no sema lakini no akaunga mambe wako no mawotheche chwe kinengo kinengo cha muthemba tuzu twalita ukitaikana nacho mundu sunde na kinengo ale thaya kinengo chuchu ikwa kitume chuchu ila ni mundu woka wabika balani nini mana kitu chambe ena kinengo akaunga mambe wako ona mana tutanezo nena kasisi ngethe ya mundu ena kitu ni une timu ini lakini be information ndo no nengando kwanzi o matheket kana kadha ukasinema ukethia ni wa nenga o jamii information plan kwa njia yake ukasinema so ni tambo ai nengo izu na mundu abi no okay yes ni mbadi cia muthemba mo mwithitu mwi record ya ndini wa studio no yenu mono to wambie to semba na mbadi cia gospel na gospel kweta kwena gospel bongo kina gospel kila kitu chote kibobo ukethia bora tu ni watu wa gospel wote ile tipo ni hapa studio yes tawe engineer Franco yes na tawe manager ndo mna producer ndeni wa California Film Studios kwina muika alangi mena inengo na bado maino kwa tusu kumate the theater nika no bikiye kwikithia kana mabikia kukile inengo sio andu azune to mosa tuosa mundu kwa tukamwethikisia kana ni kinengo kimusukumete kana no umwa mwani na kendia ni mwini ni tuosa tukamrekodia mana kera ni mwini na ndena wazisia piwa muzisia California Studios rena nzamela ya sesia kana mungu kwa kweli ni mubinye na kana ina talent na twethia kwa we kwa undu ina bina na we mubini kwa kweli ndwena uwezo tuikuweka free recording na tuikuweka free shooting video na vizo tuikumisha CD tuyonenga wote ukambia maisha na tuise inge tuyonenga enda ni meyo tena meyo ya mpaka meyo ya Queen ya PS systems ndio no wotona kwa isoko na bana tuyonenga PS system tuima na wede wokela hiyo yes okay tuligandini wa mambo mako na chiwini ya wini nje sewe jeta hata inde ya wini ni always with the engineer Franco yes mabinda kwa mabinda ni twidi tuyono jina mbadi sina kielelo cha kuduja NND nika nama viki yekwidi wa mayosa matandi alama inde tena alama inde tumaendekezwa ni serikali nzikayoni sia kukutana na wou wa corona wini wambise nje nye wini na mbe yetene wini ni na mbe miaka de na pasa na kuitinanga miaka ya 99 na ini wathi na indina na bandi ya kwa yeto boys band ekungu boys band vidani hizi ni benga na numio school na yo na inie na inie mbadi tama nika na ina band na change yuko kwa vika na ina mwaka wa 2000 na inie band ya kwa yeto boys band na wewe bila yoshi ndani wa kimbandi wa hiyo lombono ni namba kuwekana na wathi lakini naende ana utungi na chao kule na sio kwa na moza Yesu baadaye na volume ya mbe ya ke gospel na ini mwaka wa 2011 Yesu ya gospel 2011 mbothi cia wathimo ngwangia mbothi cia wathimo niona amini mwaka wa 2011 na amini mwaka wa 2011 nene kale muno ndikwata mpesa sito no shoot video no ndo apwida yune nama ni ikutumiona aini aingi mena ne maini ambathi na mena sio
mate kwata mbesa maina makuma shoot video kiwiki ndicho kenge chanzu kumye kweke no shoot videos nundu na kwati challenge kinene muno yumundu akabala ni imbia ni shoot tendi na mbesa acha nene mwele wana ndimo shoot yes ni kwithwa ni mathina wesile ni mathina nesile kundi bona ni naambia wini wa gospel gospel music mwaka wa 2011 yes mbuthi cia wathimu ni volume ya kuyambe ni wathi waku wambe ni ya volume ya kaya okay ni chaucha skumia wabikia kwina wathi wa muthemba to ni na thenete muno ndingwangia mbuthi ni mwatha ukiwa muno thina wa station cienu na ina thina muno ebinda yunu no kia na thina muno makosa rodile bidi wala na thambia cia andu yatu obamu sini wa wote na mundu mwambothia muno ndo na imutangia ambia angulia we mbona wethambithia andu yatu wethambithia andu yatu na wase we mutangia ngai usu no kutera ci ndibona bibi kwina wali usu weta ndingwangie mbuthi cia wathimo ne ngai yu ni na umwa na yuta kitio mbingo ya mbuthi ni kenda ndo manzisya mama ne kweli nyene muthukumu wako na mane kwengai no ni mundu wa nzukumie na ina anuma ambia yu thambia yatu isu ciena kiko na yu ni kweta thambia ngulia na ngai yu ndautethia na kona ina wathi usu okay that was back in 2011 then kuma bubaende yata na iniemba thingi na iniemba cia mbinge muno na ina mafuri ndo eta nini eta bathi mbe waya na yamwa miongo 136 songs ndio no ni jauke usukumia kwina mbathi cia muthemba ni kwithwa ni mbingi na ujumbe ni tofauti na mutungile ni tofauti number 1 pe ila fashion ya mundu kwithia mbekela pe mbathi muthemba la wenda kwiwa no yethia kwithia ni na kinengo kindo cha mbe nini na mbathi ni tabanyi injiti itabanyete bikiandu kila kikwendeka kwiwika kindo cha kere nini na nyene tane nyembene mundu nyene shambiki wakwa nero yetha ndienda kuwa wathi plan ibinda plan lakini wethia ni mundu na wina na mundu ni na kinengo na ni no use na ni no wezo ndindi na wathi uzunika na mbetha ninye na mbomo tai ngai nibigizia ndu njumbe na ndesio kaingenye ndietani vya nyembene ndiethukisia wathi usu nondo nione ngijongwenda kwa vile nyumba ya nje kuri mikiri ni namba nyingi okay yes Franco bado we mwini na bado we producer we camera person we editor maundu hao ndo kwa tania siata maundu azio ndem ni laisi nondo nina maboys nina maboys uondo kukuma whether we selfish no tonya nina maboys my editors ni na mwake na Prince na ndo inge na ndo ma feud ni na ndo ma kwala ni hete ngamonya nikaenda tuikeneza tukono bikia kiwango kiki so pedha na time cia kwina time cia ikala muno ndindanga ku studio ndiye kama editing na sainge theater of feud anondo nondo the home of talents na sio ngina wethia ni hete inengo mbingi uketha ni si with feud and my expert bi uketha mendete akela ona keka ni ndiye feud ono kwikali ina my editors na zinzia mdemba toso yes tusio kendeno wa corona tunabikiye kona wabikiye kwina mwathi we mwana na we na message kali sana na niwe thitu itha kwa ndeni wa studio city wa mwana ni joke na usukumia wabikiye kwina wathi wa mdemba to yambe nina ini wathi wake kamba na nina uroki na narokio cinema ya corona cinema yuke wathi usu no kienethia ila mbe ni corona no yoka sindu ino cia tabana kwa kwanza ya kesu wethe andu metagua andu maelewa maelewa yulu wa corona na kesu ketha maikwewa lakini nyana mana muziki ni ubikia ndo inge binda nikube nondo andu inge mai TV na andu inge ko research mai radio lakini no mabiko kiwango keda no mego ni mabikia wathi no weke mpaka tusimone ko wathi unu wa corona wethe ni na mana ningo pass information ebinde kube ruwathi kuno kala mundu wathi wendete wathi ko na wina yes ila kwina mbathi ciako na wala without target iteni kwitha kwina ila thi tumeta target audience na muika na mwaitu kana nana mbathi ciakwa na wasi thukize ni na targetete kila mundu wonde either ni wa muika either ni munini kana ndu ugethukize mbathi mbinge ni na hata wathi ni tukule vizuri tuje nesa ndo na inete na itie mawo maingi maeta we ni mele mithuku na ngai atunengie leu atunengie mbemba mbodo lewa ngai ando tume supermarket ndu soke unaona usu ni wathi utaite kila mundu wothe ni
inge ngaina ngayando tutata ikuboya ende wako roi mali nando kwa ibala ya nyanya usana sana ambo semba bala benga na nikenda ile weso so bala ya nyanya ukambo semba kumando tete mando tete kune target ya kila mundu wothe munini mku wewe ya kila mundu wothe watendeka pena wathi wa kuwainia wangai watu suni yeah labda utunenge isawanga iwa tusuni no itwele sio kwa ukube yeah you ngai watu suni no zena seisi na seisi nikidwa ni twa ukie na ingi wethi amena makulyo maingi yeah you are the swe no ezeto soni tutwe kwata senga iye weka kasoni ke kwata senga iye weka ndiye zikana wako mana kasoni ona kuoya kola kwetu ka kwenza hambi kasoni kabalukile ndya kanongo kagwa nenza ndini ndiyakona nanye ona yukezo kwata tutozoni ona kola kwenza hambi ngewetha ke kanongo Viko nondo kasoni ka yawe kwati wako kwanga imbene kuna asya ngayosu tuke kwati ngayosu hatusoni usu make ya shwa kasoni ona batele na kaye maha kaye banda kaye kata lakini kaikusanenza yu tuke kwati ngayosu no kethia karoteli thina ndu tuke kwati na mamwe kwati mainge muno muke mundu asya ngo wakwa gukuma ethia kwa gukuma yani we kwati uyitu tuyite andone muno ti ondo mwana kasoni kayeta kwati wako ba tuni yuko unenda kumya ndo onanga no kwe kwati ando menyu asia ya kwaita jiti andi yako boko maswi neba ango wako mutwi na yo balocha mwisho uke kwati ngai yu mundu siwe ndumo vini uko kotetia akwethi ndondo ona akasoni kone jukuti mina inie wazi atwe kwati ngai yosu aja watu suni twi mundu kai ko kadisi na kadisi kayuwe kwati kayisi andi wako boko mabando kayisi chao koka mwaka tukatunge yanga imo beana ngaya kanenga kintu chawe wow thank you sana tusioke ndini wa mundu makonetie uya wako ni changamoto siba ile tuikomana na soka bindani kala we producer we camera person na bado huyo mwini yeah challenge kinge muno kethiana andwala tukokoma na andwala tukokoma we there endane mundu ni woka umukonie video na no kwenda kindu kisio lakini kilo kwenda na kisi ko injaribu munenga kila kisio na nundu kilo kwenda na kisi chuta kisi yu wa munenga kisio yu nundu ni wambio kwata india ya kila kwenda yu kilo tesi yu yethia yu ni wothena nja bukatikati ni kwethia kilo kwenda wende kidata dakisi lakini wewe sikilo ndo maikata kumunenga yuko mundu ucio akaumaloka kwete kindu chuchu ba yanza na ivia thegwa ni mundu nge ti right ni uko ni vinze kamituke na yua ikwatwa ni thina nundu kilo kwenda ndio kilo kwenda kila wa munenga ni kisio lakini wende sikilo kwenda yuko ile chindi chuchu uko ni vinze customer kana kindu kilo munenga ni right ni changamoto kimo kithake kinene muno lakini ndio no wethe yako kwethe mundu ni wisine nda video ni enda hiki kinana yo wethe wena we izo ndo we mune wongelanya na kila wisi kila kisio jimu ikwata kindu kimo wa munenga akiane wa yo na record ndene wa record no chuchu mundu no wakakwete wapi nezienda mbenga nezienda chau nezienda chau yuko kilo iso we munenga kila ukwana kikisio kulingana na bindala ila na ake kwata chuchwa munenga kilote hisi ende juki munenga jare jino yo yambe osania tita right lakini wende hisi kilo kwekata ukwenda ndezi kilo kwenda yumugiti obati cha kilo kwenda okay basi weke koso Franco tuke ba ni binda ziba wabikiye komana na changamoto wase uyonu ni batonde kokede no abika mudiana ntito kwenda yana na waje iwe makameras neno wale iwe no kiena kompo ya mundu cameras na atipio na wewe bila yupia na ina mundu wokiani amekana hivi wewe mekana wewe ana angeuka mundu no zeto ukethe na akena na boko manake angeuka kwa mituki angeuka muno na nuweze yu wete mundu ile wekala nake bakume nake ukeuka ena possibility muno ukalo chande so long as any part of your company yeah sure na yuka ukeuka maybe inena kenyume na mundu uzuko possibility ya kupalocha thio lumo no nundu wethi andwala makuno make still na saizu nguke kwa mundu munana ya wakwa still no go koyewa
majunegwa na kwa ngombi nge muno na nogo nake mundu unge ake woki yako so customer yakwa amwekera na munenga tirate lakini nundu wo shindani yuko wether ngwete ngoma la tatu kwenye wa noje wa nina mundu okeuka nake ukwa customer sakumaro ni siabendwa ano weze siabendwa no the same person ikenda wethi no sia ma ya kwake yuko wether ninegwa na oneka muno kingo ali wether ajune sigaende wolo mbona yo nengo na ukola kwanza na ambao mina chuma kima na utokoma nije na kile na kwata binya ingine na binya na kwata so ndeto siapa siamu yani kana we mundu amoika na tell us ma whether we wa moika muno lakini we kwete kwazi andwe na we bantu kindu chambe ambako esilia kinengo chako ni chao mundu kinengo chako ni okupicha bantu basa muno wesilie kinengo chako ni cha wini ni cho sema ni cho kona pole ni cho thekanya ni cho roki wasema sana sana obande ni wa kitu ndiye tu promote yandu kwanza ya roki asnema na wini you either we na kinengo ungana na ito kana ungane na andu alange mama kuna asilo rino situ ukolia we mundu nigwa hata nike nengo ukebalani nigwa hata nike nengo chothe nigwa hata nike nengo chothe ukiwasnema tukuoniensia tukumanekana kindu chu ochuona ochu ithi amuzi andu maitina mathekete ochuona ni ukutwa abasa mo ni ukulecha status ni ukunenga mbesa ukanya yes labda mundu witha yendo kandino studio seli ya California yeah we Watertown we Watertown pengolo badeba opposite People's Park ele kwenda kwakwa pengolo bayibu no kanoka kuna namba situ 0724 405 953 uvane ni wontogi wa sinema isune free ni utuiko yake nengo chako free and there we about ni wainia wathi wako na ndwena mbesa nena na California Studios prebo nondo nene sile challenge kila chako nene sile challenge na kuwekala na watu ndeze ni unya mbesa pa ndono record na nama nakana mundu ne wethe na ndo maiku atenda wathi na video na ndwena invest na wathi wala vya ndo maiku ameenda ngiri 6 na kuona ngiri ndo miona wana maana danda roni thina yu wethe ayupena thina mwana wena tena thina labda umasokelele namba yesu ingi ya simu 0724 405 953 0724 405 953 nani msese mwandu alilikana kanane kuma studios ya California Film Studios ni wa musimu nene wa watendi valatu yedi wanake engineer Franco California mwene okay yes. Na kwanje nitawa Jimmy Wambua nende kuma wa studio ni sia California tuikwendea useisi ya uwa kwaila ndo muna mudana musio naende kwenda ni kwa ngai niko chetu isaida tuikuita ndani ya studio si tuende kwa mseni wa Ilobi kwa tuende tuine nani kwa emwe